You may know, yes, you want to train about better. I did a channel back now, I'm quite in a hospital. I feel that all tears are. You're taking a while, cover by it to all. Not saying why you think. Not so bread or tears should do can one or cough. You go in so a pumping a coma say, but see a rush or telling a crammy rush, I didn't go to hospital, I say. Doctor Shen on the same. You didn't buy time then, so no decay, Jim grandson, I didn't buy it. Abusuana no bunada wo man Ghana anti asempa ne titiru ene yenya no mranti wa mo beti aketi se reform se bodybuilders no wo ena asem ya ye ekoma wo pa. He was on leave. This season he's back. Oh, Terry, I told you see the Kumasi guys. Oh, he picked this sack up like so very admirable the way they executed. That's a macho man running. Yes. With verve and tenacity. Oh my word. This is so very attractive. Godfred Akobila. Things we love to see in Ghana's strongest. He's actually doing this in record time. Oh my word. Oh, beautiful. With relative ease, Thierry. He's showing his experience in events like these. Sure. It is these events that separate the boys from the men. Not the least. If I were in this show competing in this event, that is when you'd have seen I was one of the men and not the boys. Thierry, that is why you are not. Eh? That is why you are not. I'm not. That is why you are not in the show. Godfred Akobila. Godfred Akobila. In how many seconds? Oh my word. That is so very important. Akobila wins it! Akobila wins it! Akobila is Ghana's strongest man! Feel some body pains. Oh yeah, I know. I mean, after pulling those tracks and things. Yeah. 7 times. Yes. Unbelievable. Tell me about the first, second, third. I mean, how do you guys even keep coming back to keep doing these very arduous tasks just to win? Tell us about that. My story, I even started in 2015. Okay. I did not get into the main show. So I went back in 2016. That was where I got to the main show. And I got to quarterfinals. I came back in 2017. I was able to get to the final. I emerged first runner-up. Okay. Yeah. Go back 2018. I was able to get to the final again. Second runner-up. I couldn't win, but the whole thing was to try and get this very belt. Yeah. Yes, but anytime I get to the final, something happens. So it has always been a dream to win it. Yeah. I even Nina Elisa Godfred Akabila ya wono eye Ghana's strongest 2023 winner ya TV3 and I organize a program no wono wotwa na nanam e wonse do ya asemi ekokoye arekoso na busua e beto monte so ebnada na Africa Ghana fo nyina asem no abo monyanya yo mu bisa se abrantie de ya ante na yare da wo ya tehwe ye te ya na se wo hunte de epote pa e na timiji abrantie ni nkwa e de free ni nsem tafe na ensem no akwakoye bebre ya bi mu e hwe se wo hese ne abrante no wasi abo ene se ne o mada de so ne ade na wonu munuro e bia supplement bi immune booster bi ya eboa no ema otimi eye sa body weight lifting ne ade no ti enu bi ene enu a wono no me no nam so
na akoka ne kidney ama ne kidney ho atechima asabe so dam so koka na kuma abrante no ato na nanom e won said na busia after said room was ebeto monten so na fe Ghana for epimu no krepa eti na sabe de ne yire ya woda ne chi aba bonten abecha de pote ya ji nim kru ne kwa e de free ne sem ne no na wo ba na e kyerese ne na monten so a e kyerese ne kru no enum nro bi na akoka ne kidney ade so ne nyina no enye no kre na be ma no kwa wanyare na oyare wo yare ya ne so ka che ono oba ne se ne ti eye ne ya ana oba ne se ne wo pe para bi ma ne kunu ede no ye afi edru anwumru a ekọ na nadwo no na wo se ade no ano aye de yie pa ono ene ne ma miensa pe ene wo dem iti ne ko ba yare se wo so oba ne kunu no so na wo de ne kopie mu e wo hospital na hwe be mai se ne wo sitie so nwa na wo ba epida na na akwakoye arehosem ne asem a ya de ama oba no na arehosem ne kwa ne se oba ne kyerese car cry si fie ho akoto ne kunu betum no wo no ankasa enim driving ti na wo so obi ba ansa nipa net me betu car no e do mako nipa ne bae na ne kunu no e twahwem kodu hospital na dese wo kwamumpo ansa e no wori kwa kodu hospital ha we akwakoye arehosem a wo ba no atwe ne nsem musi no ho ma chi no yese no ho ma chi no yese ne ho na ne ho ayeshi ti me sorry na para wo na me de man so no pa no sie e malaria nti me pe malaria drug man na enyumla anya na de no ko hospital ti me to man no me no sie ti we no sa friends asa na mututu no but am wo she ndi eko from ti be dran me no aduane de wo ndi nso nko ano no nsa ti na nyume no yese ne ho na twetwe no ba obeda ade achi anopa na nkwa na me de na ko hospital afọ da o ti so sa no yese me de minja mo no ho me anopa me ko hospital na nkra no nkwa na ode ba me bitete na ho a ko boba etu o na se mu ayeten na so obre o ti so dodo o se ne me kwa ko siesie no na me de na ko hospital no so wati ti me ko dware no siesie no se me de ko ti na me ba panyin na me nyane ne so no kepo na me fan papa ko mba na ye jene to ahomachi no me ba be hwo mo ko school e pie kal me nim driving iti na me pe obi obe drive ni pa na e friend na wonte che oti e pie ba aye no wa ye mre ti e pie ba ya no twahwe for ma ye se kokoro no betu ti du kan mo anoko off ni egu no so a e pompe na kuma se be ya betin ti e rush oti ni kakra ni rush e de no kodu hospital e se of doctor share no say ya de ne ba ntam de na so no di KJ mu kransa na de ne ba butu nti na mo te ya na se bi ati no esta se ba to na name why is serious ti by 2 who get into 3 no yeah the bida complain do why are pen man kokora mpo we dey enu ana complain issue ono antanya so ya once wa bi no ya no bia ya I've got 13 years. Mama, yes. Penny, 11 years or 12 years. The other small. I got 7 years. I get to a 4 years. I'm just going to see a million who do it in my family. Maybe I see me in young couple free. I'm saying, me calling it this so. I'm saying, oh, yeah, Papa. See me young who do it in your just.
God na wejalo. Niseria na botre. Niseria na botre. Wa botre. Etabusiawe ene ensem ya woba no ede ababetu dwana akwakoye awerehosem yie pa ede ama woba no ne enkwala miensa bebe eje womachi wo sesi asempo ene daase na sabede wadane ede atoye besre nyame se woncheche woba no ene enkwala no ere na abrante na danfo pa so baako aya wono so eka body builders no hoba bonten ababe kasa ni wonim ede fa Godfred ho ene na sabe amanfo so eka eno nyina se my very sad. My very side. Moshe video na that's wrong. Ya yemi abakope Ghana most strongest. Godfred Akwabola. Waye na media. Eno anyi na samisi. Wala se no ho anyina ho. International Godfred. Abusofo ni na se nyame mama omu nyina ya kwa. Nyame on shamede. De nyame peno. Eno oyo. Ba ebe sere nyame se onja yansa. No for you, you start back up Godfred Akwabola Ghana strongest. On fan the bonnet channel. Bona wa sheda ye, bona wa sheda ye no. Your best right to me was say on fan the bonnet channel. No fan on you na too. The man you na mesre nya mese on bonnet home nimba in the bishop for you na ho buy. Somehow a foot na yin na beko. E say ya na ma ye basa intibisa o se ankawo. Sebi anka wona anka atu ana anka me anka etomia ene ekrese wi ase enfanko bibia abantie we no wagidi kasa o ahode so wadi ase ba one day take team owako mesremo ye fa wi sinko bibia obi wa osore na o ma oni abre obi sa ade abantie we onpena ho asem ba hwede aba It's mesra abusafo wo shi bi de ma last year be ma tetin gra wa bot share banchi ba wakwaja na me no na branch we no min kaida na obi afa ni complain e dia bra mi min kaida ba hwe owu akọ e ni power obi a share bra won ase me waska magidi me yeshi o mani pa je o mo home Abrantie woye misre induru so a okase won na champion e ba so a sara be won se bia se no e fanko bibia o sore a na wo ma wani abri nipa so woni akona nima na o permission ways ko bitima bre na ase challenges am face o kuma sikuru e Ghana abrantie class no bako se o kuma si a o moni bre ni na class bebre e wo kumasi ya cinema be wo kumasi ya ahoyafo omu se nyame peja wa na ya omo ya se hero ba kumasi da ben ye bogudi ba kai se nyame ni peja ni ba enye nyame amene wan cinema fu bebre wo Ghana ha omu di breme ba dudu na aso ye den e pe masem e shemede ne se omu tamachi hwe be ma titi ngra wagidi the car ho dia so nga simu wa ho de wako o ya ke pa ko na ya o ya o permission we so to be na se we nyame to de dia na mesremo nyame ne peje nipa se ne peje so a do be bia no be san wo so 24/7 o monitor o ntia ho ya afo no mo be gya ya mo njai hwehine ma no sa wa enya me de e de wiase kwan last year ye bomi obi bia last year one day take team na wako na hadin tira me mbre me ho asema nipa e nipa so sa wodan hu tiri nipa na ye den ja o witiri papa se ye ni bone e na ma no kura no wontini me se kai hero de obuade o no mo sa fa kira be ka kira no o ka san kam yetutu asem ti se mi nembo me tutu asem o ka san ba san kam me so ti asem kama wako da yenda mlokwa mundi bia pema se obi kura kase obi di bori a nyame mpene na mo mpene Ghana fo mpene
Me bra pe na jango mi chia o. Sarki apaka bo mi chia o. Handa ba handa commander onu nyamo fo nyina mi chia mo. Na me ma me bra ni ni aba ko pe. Takwa jata na mi shira o. Vim nation na mi shira o. High spirit do too. Mpanyifo we di amaba otakwa horo. Omo eme ma nyimo nyamfo. E kasika mo Oscar. E ka ho de mo wa ho de. E ka tu nyamu otumi. Ba hwe de we na mo bra mo aso. Me nka da na masori a na kire se me bra panyini. E fene se Sarki Akapalo. Sisa oye me bra Alhaji Akapalo Sarki. Okay ni nyina ya ba ko. Ena ai alhande ba hande commander. Takwa jata. Me nka da na omuni breme. Ma yeni bi etimi twi phone. A woni hwe wi sinema wagidi. Na what to pesa wo say me ya mi le peja nipa peja no hwe bozi ma we wo akọ be ma tete ngra ye ka komase a omo ahunu wa body say banji ni ne we o ka ho wo akọ nti wi ase e ma onipa o ma oni yeda embiri nipa e na ka hye nyu bia na ye kutia e ma duru di eskara mi ni bi ba ma duru di nyame me kasa me suru mi ho e so sere papa na wa sere bone mo amodi asam to me so se ma ese abranye makọ maja mo banyame ade afre ni dwie wala munye bi dade ko biesi ye ade afre ahonto munye bi da mo amodi asam to me so se ma ese abra bi ko efita ndi chia mo kaba ko ba ko ende tumi ne pija me no ende ni wiase ninka se bebe minya kobla nyame fa osira okranya de enhie ye ni bebi a ko ba e bompa ko du bi a ko no so ade mpa ba ye de atai ya ye wa chiri ene obushanfo ene ma yami shiro bibia utie na kwa esabusia we na akwakoye awrakosem a yegina so na yama abusia adofo ene wo mu ebe ne nyina hyeden na ye Christopher de ne beka ene se nyame ene de manyame ena woje nti sa be de won pe papa emfa Godfred Akobila ekra ensie yi na yegina so e de abokoko sa be de nipa wote ho a no wa ma wapomuden ho ehia once a while because hospital koye check up na hwenye ekoso ewo ni pedue Godfred complaining say ni tikeke e bia na bifufo bi ko so ni pedue ni mu a eno na kwatre guy ma tipae ni ba ya won hu ni ntemti sabre de age ne nkwa e de afri ni ntemti beje se be ma ya pomuden ho nsem no ehia ye ma check up ye hia de na abrane ability ko check up bibi ba ana bibi mbo nka ye ewo ni pedue ni mu a ye betimi ho ni ntem na ya so ano ama enchine kakra ye ba asase so ye ba bidi no yetimi atena se na ya che bese so also beja our comment section for Ediama all the social media handles no too much gh or subscribe like you know what share na for social media share